Imam jednu lošu vijest, zapravo više je tužna nego što je loša. Zapravo je dobra vijest, samo je tužna vijest, ako to može imati smisla uopće. A to je da mijenjam stolno tenisku ekipu za novu sezonu koja počinje za tjedan dana više manje. To je tužna vijest zato kaj se opraštam od svoje prošle ekipe koji su mi jedni od najboljih frendova općenito u životu i bit će mi žao ne igrat više s njima. Ali je i dobra vijest zato što ću sad igrat u značajno jačoj ekipi. I imamo ogromne ambicije. Ta dva dečka s kojima igram, upoznao sam tu u dvorani ovoj i oni jebu mame. Napokon će biti olakšanje ne biti nužno najbolji igrač. Bolji sam od njih, znam da će ovo gledat, bolji sam i od njih svakako. Ali bit će super da neko mene nekad malo pokerija. I sad sam zbog toga nabrijaniji nego ikad i treniram više nego ikad. Bio sam jučer do 11 na treningu, danas u 8 ujutro, prije već sam ja opet ovdje. I ja očekujem da mi ovu sezonu koja stiže poderemo. Ste čuli, dečki? Mislio sam ići igrat Nintendo, ali sam se sjetio da još moram ovo složiti prije kraja mjeseca, što je isto tako Nintendo, pa dođe mi još puno bolje. 1, 2, 3, 4, 5 i 9. Ne znam zakaj 9, ne znam zašto nije 6. Arta nikad ne kuži moje glupe fore. Moram jako pohvaliti Lego. Svaka od ovih knjižica s uputama imala dodatno još nekakve kao fun factove. Tak je bilo i za onaj buket, i za onaj bonsai, a tu recimo ima napisano povijest ove tu Piranha Plant. 1985. se prvi put pojavila, pa sve do dana današnjeg. Marta se požalila da želi slagati sa mnom, a nije mogla u tom trenutku, tako da sam zapeo samo na prvoj vrećici ovo jemo. I imamo neku fora video, tu kliknem, cak. Cak. Cak, evo ga. Ne znam čemu to služi i ne znam ni da li ću ikad saznat, ali evo ga još jednom. Cak. Vidimo se sutra.